Assalamualaikum teman-teman. Apa kabarnya? Video kali ini tentang PITAS, review pembelajaran. Selamat menyaksikan. Hari pertama menggambar bentuk geometri. Baik, Bunda. Hari kedua melipat kertas origami bentuk bebek.
Assalamualaikum. Sekarang Koko mau ulangan online. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Hari ketiga membaca doa-doa dan salawat al-badr. Walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Aku anak Khalifah 7, Anta Rasulullah. Cita-cita aku jadi pengusaha, hormat dan patuh pada orang tua, berusaha berdoa, sholat Jumat dan berdoa. Aku yakin bisa. Yes! Yes! Yes, yes! Allahu Akbar. Azabannar. Ala inna mada'a lillahidah. Al-badru alaina min sani yatil wadah wajah sukaru alaina mara'al hidah. Tolak badru alaina min sani yatil
Hari keempat, senam kesehatan. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Sabar nak ya.